Indija i Pakistan su poput blizanca koje je istorija razdvojila nasilno i nepovratno. Obe zemlje su rođene istog dana, 15. avgusta 1947. godine, kada je Britanska imperija odlučila da se povuče sa indijskog podkontinenta, ali umjesto srećne nezavisnosti usledio je haos. Podjela teritorije, masovni egzodusi, versko nasilje i iznad svega, rana koja se do danas nije zacelila. Kašmir. Od tada svaka generacija u Pakistanu i Indiji odrasta sa osjećanjem da im neko nešto duguje i da nešto treba da bude vraćeno, oslobođeno ili zaštićeno. Kašmir nije samo teritorija, to je metafora za čitavu istoriju konflikta, nepravdi i političkih iluzija. A između državnih ambicija i vojne sile zarobljeni su ljudi. Ljudi koji se ne rađaju sa puškom, već sa snovima. Nema konflikta bez konteksta. Da bi se razumjelo zašto Indija i Pakistan stalno se vraćaju na Kašmir, mora se razumjeti šta se desilo odmah nakon podjele. Britanci su ostavili stvar otvorenom. Princ svake kneževine mogao je da odluči kome će se priključiti. Maharadža Kašmira, Hindu, vladar većinski muslimanske regije, odlagao je odluku. Kada su pobunjenici iz Pakistana ušli na teritoriju, zatražio je pomoć od Indije i za uzvrat potpisao je dokument o pristupanju. Indija je poslala vojsku, Pakistan je to nazvao okupacijom. Ubrzo ide prvi rat, onda još jedan, pa treći. Linija kontrole je uspostavljena 1972. godine, ali nikada nije postala međunarodno priznata granica. Pored ratova bilo je tu i taktičkih manevra. Indija ukida autonomiju Džamiru i Kašmiru 2019. godine, što je Pakistan oštro osudio. Sa druge strane, Pakistan daje podršku separatističkim grupama. UN izbacuje saopštenja, ali niko zaista ne interveniše. Svet uglavnom ćuti dokle se dve nuklearne sile igraju vojne šahovske partije. Kada kažete Pakistan i Indija se opet svađaju, to zvuči kao da kažete da je sunce opet izašlo. Pa naravno da jeste. Sve drugo bi bio znak apokalipse. Bukvalno kao da dva bivša partnera ne mogu da se dogovore ko će zadržati mačku. Pa je mačka i dalje kod jednog, ali pod punim nadzorom advokata. Danas, 2025. godine, tenzije su visoke kao pre 10, 20 ili 50 godina. Najnoviji niz sukoba uključuje optužbe za prekid vatrene linije kontrole, LOC, serije incidenata u pograničnim oblastima i agresivnu retoriku sa obe strane. Indijska vojska tvrdi da su teroristi prešli iz pakistanskog dela Kašmira i napali vojne ciljeve. Pakistan za uzvrat optužuje Indiju za neselektivno bombardovanje sela i masovna hapšenja u regionu. Dodatno prisustvo desničarskih političkih snaga u Indiji i rast islamske konzervativnosti u Pakistanu čini ovu situaciju još komplikovanijom. Umjesto smirivanja, lideri obe zemlje često koriste konflikt da ojačaju sopstvene pozicije kod kuće. Ratna retorika prodaje se lakše od mira, a patriotske parole uvek dobro prolaze pred izbore. Ono što dodatno komplikuje priču je globalna geopolitika. Kina je u igri, kontroliše deo Kašmira, Aksa Chin, koji Indija smatra svojim. Također Kina i Pakistan imaju jake vojne ekonomske veze, uključujući koridor koji prolazi kroz spornu teritoriju. SAD sa druge strane balansira, podržava Indiju kao protivtežu Kini, ali želi da zadrži Pakistan kao partnera u borbi protiv terorizma. Rusija prodaje oružje jednima i drugima, dok Ujedinjene nacije šalju rezolucije koje skupljaju prašinu. Zamislite da se dva momka svađaju zbog zajedničkog dvorišta, a obojca su postavili mine, kamere, zid, naoružane rođake oko njega. Kada neko pita da li ćete pričati, oni kažu naravno, ali prvo da gađam njegov prozor. U prevodu svi govore o miru, ali niko ne želi da ga reši, jer sukob donosi profit. Rat je skup, a mir je loša vest za vojnu industriju. I naravno uvek tu postoji nuklearni aspekt. I Pakistan i Indija posjeduju nuklearno oružje. Iako se ono ne koristi, njegova senka lebdi nad svakim incidentom. Svet zna, ovdje se ne puca samo mecima. I dok ostatak sveta priča o klimi, veštačkoj inteligenciji i Marsu, ovi i dalje igraju ko će prvi eksplodirati u 4K rezoluciji. Postoji li rješenje za ovaj konflikt? Teorijski da. Praktično skoro pa ne. Mnoge mirovne inicijative su pokrenute tokom decenije. Pregovori u Taškentu, Šimili sporazum, Lahore deklaracija. Svaki put bi svet zastao, udahnuo, a onda bi neki novi incident poništio sve što je dogovoreno. Ključ problema leži u Kašmiru, region sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Pakistan nikada nije prihvatio taj status. Indija sa druge strane smatra Kašmir sastavnim delom svoje teritorije i ne želi ni da čuje o referendumu. A Kašmirci, njih najčešće niko i ne pita. U teoriji rješenje bi bilo trostrano. Pravo Kašmiraca da odluče, garancije bezbednosti za sve i postepena demilitarizacija. U praksi to zahteva političku hrabrost, koju retko koji lider ima,
I u Indiji i u Pakistanu. Svaki ustupak se vidi kao izdaja. Mediji dolivaju ulje na vatru, društvene mreže šire mržnju, a istorija se prepričava kao oružje, ne kao lekcija. Iza svih ovih vojski, političara i granica postoje ljudi. U Kašmiru živi više od 12 miliona ljudi. Većina njih ne sanja o osvajanju teritorija, već o stabilnosti, pristupu internetu, normalnom školovanju i šansi da žive bez straha. Mnogo mladih iz Kašmira nikada nije izašlo iz doline, a njihova realnost su vojne kontrole, povremeni sukobi i medijska izolacija. Umetnici, studenti i novinari koji pokušavaju da ispričaju ovu istinu često budu optuženi za izdaju ili im se jednostavno ugasi signal. Civilni glasovi se utišavaju, a prostor zauzimaju propagandne mašine. Da bi se ovo rešilo, trebalo bi da političari počnu da govore istinu. Vojska da ćuti, a narod da misli. Drugim rečima, treba im čarolija. Ironija je u tome što su svi u ovom sukobu zabrinuti za narod, ali narod nikad nije pozvan na sastanak. Dok god se Kašmir koristi kao nacionalni simbol, a ne stvarni prostor sa ljudima, mir neće doći. Rešenje postoji, ali se ne traži iskreno. Možda je prava misterija ovog konflikta u tome što obe strane znaju da neće dobiti sve što žele, ali se i dalje ponašaju kao da mogu. Kao da vreme radi za njih, a ne protiv njih. Kao da ljudi mogu da izdrže još jednu generaciju pod tenzijom. Ali vreme ne oprašta. U svetu koji se brzo menja, u kom tehnologija briše granice, jedina prava granica je u našim glavama. Iako ona ne padne, sve druge će ostati da stoje. Zamislimo sljedeći scenarij. Neko iz budućnosti gleda arhive iz 20. i 21. veka i vidi dva naroda koji su podeljeni, ali jezici im liče, kultura im liči, muzika im liči. I pita se, šta je pošlo po zlu? Možda Kašmir nije problem koji treba da se reši, već je rana koja treba da se prizna. Možda mir ne dolazi iz toga ko je u pravu, već iz toga ko je prvi spreman da stane. A ko će to biti? Ko će imati dovoljno snage da kaže dosta? Dok to ne saznamo, svet može samo da posmatra. Možda ćemo jednog dana gledati vest da je linija kontrole pretvorena u granicu mira, a možda ćemo gledati kako se na tom mestu srušila još jedna iluzija. Ili ćemo za 50 godina snimati video sa naslovom zašto Indija i Pakistan i dalje mrze jedno drugo. Deo 432.